Mày thật trâu màu sáng đấy à? Trâu đồ. Đây này chủ đi cari cháu xin một này dùng mệt. Số mang lẽ sáng. Thằng này. Hả? Số mang. Kêu gì đó? Thế mày kering không à? Cháu đeo. Không gì bây giờ mẹ đồ thật sụn à? Nó thật sụn mổ xệt. Đó. Cái chủ đi cari cháu mổ xệt. À đồ hả gì tao như này. Đừng bắt đây cho thầy theo lũ à nhông à. Datang tak dek pakai tupai dek. Ya Pak. Cái bút thầy em mày nè. Ui, Kìa. cái nhục à. Cái nhũ. Cái xoay nên to như mệt siêu mệt. Macam tu nasi poset, nasi sangat juga ni shit mo. Pasal pokok người shit tak mo. Mệt à. Mệt. Tu nhụ mày xịt, cay nhụ mày xịt, ập nhụ mày xịt, má cái đồ mày xịt thì tao nhìn này. Dek ah, mami mah kalau ndak buka, dedek yang kerjakan. Kalau ada orang mau keramas kan. Besok lusa dah buka apa sih? Kalau dah buka bang payah beli mana? Thế mày. Di bang otang sana. Bang CU. Mainnya bakso tungsing. Mas goreng ayam mohon. Bisa. Daripada ada terus terempeng tuh, kering kok mah. Saya udah megang dikit mah. Ambil kan tunjuk doang. Tí đi đâu như nào, xịt mày đồng xia, cá mới xịt leo mới xịt à. Saya xịt sambal vào yang. Aneh, xịt đi đâu nhụ hìa. Saya xịt sambal vào. Bên này xía ra đem xịt cái chu nhụ à. Chưa khóng cái đó nhìn chưa bật khóng một hai đã. Cậu ơi. Sao bật khóng cái như nào. Các xăm xí ship cái lò chu nhụ mà chết. Sao bật khóng. Cái cây nhụ đâu là chẳng bọn này còn siêu chua nhụ đây rồi mấy thật to đây rồi bây giờ nó giờ mấy chơi mấy xỉn bạc cái lối gì là mấy chết á các nó chẳng bốn cảm bông như nhau à. Món đó nhìn shit à.
Mà xình bạc cái lo à. Đó là phải ship này hay là ship bìa đây hả? Mình cầu xeo thì cô nhắn à? Chắc cô nhắn thì hạ cô nhắn. Yang coy à? Chuyện siêu. Apa tunjuk này đó à? Mới sẽ tunjuk. Bên này sẽ là tunjuk à? Mới nhận thêm salad không xí à? Không xí. Ini dibayar tengah cua.
ni pun ikin no Medyo mada kinalo kami nila. Kinalo kami niya madarang na kanto sa. Payah. Ako may napunta namin sila. Nano pa kami tuman. Ni dalam wala ni. Dalam kapagala kami ang kuha tapak. Cái nhiệt nhiều hay là gà ya hay là mua hả đó vâng Siapa? masa kau tenor hay là gà leo Lega, cari lega aja badan tak pulang-pulang ah. Dia pergi kerja di Sebaju, tak mana kau punya nama Sebaju. Sebaju tụi mày Sebaju ah. Sebaju Sebaju ah. Sebaju Mana kampungnya daerah Singkawang katanya. Singkawang katanya. di Singkawang có chỉ bên tà xỉa đâu cả Dua pasti dah kena jual orang. Bukannya kayak kau dalam pikiran nak buat jual. Cái thành Phật không lo. Dia mereka kan apa sinyal? Tempatnya bang, mau sinyal lain, kan sinyal bang sama kami anai bây giờ cũng mình còn lâu rồi không sợ à, nhưng mà trong tiệm. Awak dulu kan satu atap itu bang? Awalnya kan satu atap tempat tinggi kong ini bang, tinggi kong ini nanti aku ya nanti nyopang kita ya. Awalnya kita kan si Thongin Trò. Ini dia berangkat kok, yang 5. Vậy các sĩ thông nhìn một ban cái công sản. Zaman ini kamu kok lewat, kita nyampe numpang otoku. Makanya sama kau. Oh iyalah, masukin air padan. Pokoknya kin ngocok dia sampai nyampe ingat tangkap silo pindahan gitu. Kasino kini menik kuat karimut amat bangok nako. Gamay kay ngangkat mo anak kami. Tabo? Ya. Pokok siap-siap jakwan. Tas ini nak keluar. Oh, banyak anak aku. Jadi toto nabuk tinggal ketak tumpakan dan anak tahu pe tinggal nongkrong goyang tuh. Kamu kata berenang kah? Tidak berenang kah? Para berenang. Semua kau ini kau nyala. Tang.
Tingnan ko ano yan. Hindi ako pero ano yan. Yan. O, bawat ng maluto. Jangan jadi waktu kalau dapat nama dan seperti dah. Untuk ani barang kan jadi kita. Tapi ya aku nanti bayar ya. Ya, ayun yung patila, akhirnya akhirnya tuh mampu kayak bang. Kalau ini nunggu kerani tahu tetap jadi ini tiga kartu benar. Kamu tidak tahu aku tadi itu sekarang kemudian tidak tahu tadi itu kemudian sudah enggak. Nah, itu boleh nanti jangan untung ngeboto ga? Untung ngeboto jahit. Anto, asik mah ini sih lah. Ada budak kok. Apa tahu? Berani sama. Letak, Bang. Letak. Bahasa letak. Ah, bahasa awit. Mari untuk aduk mana? Kadang itu udah nganu bukan nih. Jangan anak tetap gitu. Anak tuh mau kok pagi-pagi bayar dia ketai. Udah jalan dulu kan lain, entar lain. Kamu udah bayar bang. Kedai kita Gue ini bukan pajangan motor. Dipakai cuma kalau ada polisi doang. Giliran panas gue ditaruh di spion kayak jemuran.